लौबीदना सि फाव स्टेज सि को योबगम जबनी या नाम का मंगान मीडिया को यंगबिरी बनुसी जरबी चिनाव सिंपुनो मपो ngasi निमिदांग ngasi da mayam puno मपो मंगान मीडिया की होस्ट होइजरी बा नोबो कुमार कैसाब न mayam puno मपो खुरुमजरी नमित निफु मंगानी चुम जथरपा नाहा सिंगी अपो पावी खोंजेल हाइना मिंथोन जबा थोरम मसिगी ngasi para taruk ni tanban namit asi phaw mapu ibongol chingbiduna tikinikin ya soiba tongan bai kogi media gi aswengam karibata laitana ngasi midang phaw chingbirakpa tagak mapu bu ihan hanbada ngomkheitana thagatri amadi harawa phungukchari adurena haiba thoram masigi dama mapu ibongoda mikup kuding pungja kuding changjabiduna haijabiriba नुक्सीजरबा ख्रिस्टगी इगी मरिदा इचुनिना ओइख्रबा इमा इवेल इफा इपल इरुप इपिजा परम पसु मंगान मेडियाना ngam khai leitana thagat churi amadi haraw phungukchari ikopmona khurumjari ngasi ni midang asida mapu ibungogi thogol tobinana boi damakta mapu ibungona khandokla bai koigi naha singlattagi oje kozima mizoram university da yam chawa phd gi scholar oina hoji hoji ma phd loisana na ba khona biriba nungsi jaraba ks gautam mangondagi bugo ba ki opa tamina gani hojiti opa wasi tamina ba yana na ba damta mayam punama prathna galana na aina saktaksari ngasi nimita opa sunduk pida gariba aikogi kai khumna ba matik charaba naha sing lattagi ibo ma ki khojen piga gariba se ks gautam ni ma ki asenba ma ki pufum sina aikoina sekmai hena ko ba jaga adagi mapu mapu ibona mahomdagi poklaklaga tawlaklaga hoji ma mizoram university da political science da phd gi scholar oina leibiduna maitei christian ko idama achoba phampham mama phogdang ma lobiriba ozagi kutta ngasi nimidang ngasi matam sinajari oza matam lobise oza tabiyo ko taje me hagan ahan mamaktada akhoi bu kanbi mapu Prabhu Jesu Christa mapu haingai letana thagachari aduga ani subada asi mangal manipuri Christian media channel aduga oza Reverend Nobo bujo haingai letana thagachari maramdi asigumraba chawkraba haini tanja khudong chaba isorbu thagol taunabagi damakta aingonda phanganbi gitungta haingai letana thagali aduga loina na asi zoom da yaubiriba aduga YouTube online yengbiriba singbusu aina ikai khumnabadu utchari ngasi aingonda phangjariba topic asi karino hairakanda Jisuna magi misingbu noluknaba tambiba haibi masigi topic asi achuke matik chawgre adubu aina khara khangatcharakanda mayamda isorgi wapaw adu mayamda share tawjage aduga isor ki mafam da akhoi object share tawdringai mamang sida changjaminase thagat pada madik charaba pai moisor na puna sa khoina pungja sida haingai letena thagat chari na ki nungsibagi mapana akhoi gi program asi ahoba numitagina ngasi phawba shonang tek ta kaidena loinabi amasung senabi amasung punam ku mai pa anbi aduga lakadori program sing asida su isona na loinabi gani habdina chapani chena thaji aduga prabhu ngasi gi program asi busu na ki thawai seng buduna howdigi na ra phaw chingbiu na sai na ngang ga dori ba sak ga dori ba si isona na chingbiu isona chai gi aning ba pam bagi matungina ngang daduna isona ki aning ba pam bagi matungina wa ngang du oidu oyanbiu aduga saitan gi athemba network ki problem technical ki problem lakado ba khuding ti shonang ngak thokpiu aduga ta ga dirba mathak ta jo shonang na thamoi thong laung hangdo piu na cha khoi gi punsi thawai hakchang pungja sida nakin nakhut nakin kya da sinajebi amen asi aina share tawjaga dawriba si nolukjaba ko Jisuna magi misingbu noluknaba tambiba haibe
ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ humble ko humility hain ui si nolukchabasi Christian macha akhoi gi yam tangai phadrab changdaba yadrab haidi life ta masi yaudrugadi akhoi Christian macha ni haibda haidi kari haibtare Christian macha ni haibda haidi mi nasu kari tar ikai khumnadaba haibtare aduna akhoi ji Christian amoina akhoi ji kari tawba ta haib kanda nolukchaba haibsi asuki matik darkar oi akhoi na yengba yai madudi tayongpan gi nolukchaba haiba maga adagi isorom dagi nolukchaba haiba maga taiban palrom da gi nolukchaba haibsi kari no haiba kanda akhoi na sum yengba kanda tayongpan da nolukchari bisi kari no haiba kanda mi duna yamna sola aba natragana mi duna matu sonba ko adagi mi du pangal leitaba mi du oitaraga di makto nolukchaba tare adu natragana tayongpan na tawribsina magi oizaba magi haidi magi aningba ko magi self promote tawjenaba maku mina thangat pinaba kidamakta masi tayongpan gi si kari haitar masi nolukchaba oirambasu yai aduga isorom gi nolukchaba haisi kari no bakanda haidi akhoi khudam oina yamna sole example lama oina yengabada Jesus Christ ma asin ko akhoi example yengbagan Jesus Christ ji oire akhoi yengminase magi chapchaba definition nolukchaba gi matang da Bible da kari haina irambake haibdo akhoi mayam yengminase Philippians ki chapter 2 verse 5 to 8 akhoi yengminase The attitude you should have is the one that Christ Jesus had. He always had the nature of God, but he did not think that by force he should try to remain equal with God. Instead of this, of his own free will, he gave up all he had and took the nature of servant. He became like a human being and appeared in human likeness. He was humble and walked the path of obedience all the way to death. His death on the cross, say. Akoina yengba yabadi Jesus Christ maasi Isorgi machani maasi na taibang panda lakpa kanda maasi complete humble oy ko haidi maasi tauge habida ngamibani Isorgi machani maona sakti thauna pangal loina awatpa amata leitribani adubu magna kaidauge haiba kanda taibang pansida laakanda akhoi gidamakta laakansida hakchang oin poarkansida man achukki matik nolukchana hingba punsi du oiki akoina sri yengba kans maasi Isorgi machani mangonda Isorgi nature loina yauribani adubu makti miyoi amadona icham chamba miyoi amadona magi punsi asi hingi maasi humble oi aduga mahakna siba phawba haiba induna masa matantada noluksegi na hai sini isorongi oiba nolukchaba hai Jesus Christ masa maksina example wera kanda akhoida nolukchaba si takpirami tambirami aduga akhoi makhata na muk yengminase makhata na Matthew gi 11 gi 29 da akhoi yengminase Take my yoke and put in on you and learn from me because I am gentle and humble in spirit, and you will find rest. Sida akoida hairamibsi Jisuna kaino kanta. Aigi potpuna thakta thangatlu amasung aingondagi tamjau maramdi aigi pukning tappi amasung thamoi noloi. Aduga nakoigi thawaigi damak pothaba phangini hai. Ko nolukchaba hai sida Ishorna masa makta hai example amoina taame
aduna akhoi su Christian amoina Christ like nature je koida chen ba je sukki matik darkar oyena aina mayam haijening phongdokning ko aduga masi yarabani ishwargi machani masi tangpan gi hapsang da pal haijban adu ma loina tawba ngami bani adubu mana tawduduna akhoi the mingoi bida example ama piraga yamna nolokchaba punsi mapan haiba cross thakta pang ting labasu magi sibagi pungja du bawa man nolokcharaga magi punsi do len ki ko aduga akoina atoppa makata ni yemba yabdi kaino kanda gospel gi lairik sing da samnai bida John Luke sing da chu Jisu Kristana magi sebok sing bu khong chambiba makom hambiba adu akoina dum uba phangi aduna takbadi Jisu Krista masamaksi yamna nolukchaba yamna humility oiba adugumlaba ishorgi machanupani haibduni aduga makhata na koi yengminase ngasi aigi men message sigi men body haitare adu akoi yengminase Jisuna magi missing bu karamna nolukchana batambiba haibdu mana karamna akoi the instruction piram ge haibdu akoi Bible da yengminase Matthew gi chapter 18 gi verse 1 to 4 da swine iraga lerame. At that time the disciples came to Jesus asking, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" So Jesus called a child, made him stand in front of them, and said, "I assure you that unless you change and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. The greatest in the kingdom of heaven is that the one who humbles himself and becomes like this child." Ishorna akoida asuki matik fazana instruct tawbirame madudi karino kanda kanagumba haidi angang gi matau laura kanda mabuknung da karimta later kansida ma adu haidi ishorna mak tu kaidau gani hai kanda sarga da ju changan gani aduga sarga gi mapam da ju ma adu yamna chawhan gani hai akoina yengba yabasi masida aduga makhata na muka koi Matthew da yengna se Matthew gi 23 gi 12 ta ju yam sengna iduna leirame madudi karino kanda I patok charake. Whoever makes himself great will be humble, and whoever humbles himself will be made great. Sida koina uri basi kanagumba masana masabu yamna chawjaba adu ishor nadi kaidowe ma adu yam piktan gani noloksan gani kanagumba ma adu ishor buki na yam humble oiba ma tu ishor na chawhon bigani great oihan bigani hai sini akhoi gi life ta ju tamjaba yabasi karino ba kanda Christ like nature ama akhoi oiba tai adu gi matakta akhoi gi punsi da ai amakpa leitana ngasai ishorna example pi gi Jisu Christ masama example pi ra kan angang amgi example putho aganda sebok ayam singi marakta utlaganda man adumaina taw give dumaina akhoi gi life so adumaina oiba adugi nature adu chatpa adugi gun adu pu adu tangai phadabra aina khalle aduga loisilapagi tangkak sida aina mayamda khangan janingba parables ama Jisuna takpiramba parables ama le adu akhoi mayam paminaraga yengse khitang di sangi adu ai loina patok serake. Luke chapter 18 verse 9 to 14 da smaina iduna le. Jesus also told this parable to people who were sure of their own goodness and despised everybody else. Once there were two men who went up to the temple to pray. One was a Pharisee, the other a tax collector. The Pharisee stood apart by himself and prayed, "I thank you, God, that
I am not greedy, dishonest, or an adulterer like everybody else. I thank you that I am not like that tax collector over there. I fast 2 days a week and I give you a tenth of all my income. But the tax collector stood at a distance and would not even raise his face to heaven, but beat on his breast and said, God have pity on me, a sinner. 14. I tell you, said Jesus, the tax collector and not the Pharisee was in the right with God when he went home, for all who make themselves great will be humble, and all who humble themselves will be made great. Sigi parable sidasu isorna chap chana fazana sidasu takpirame haidi ngasai khazana thauba mi amaga adagi ngasai Pharisee nupa ama Pharisee si taipan gi miyeng da yamna matik chaba dharma chenba oiramba yai adubu mangonda kaitai no lukchaba haibadu yaude mahakna khwaidagi chumle mahakna khwaidagi sengle mahakna nattabali chatte mahakna tax collector gumaina taude aidi chara hata amada anira kheli aidi tight fajana pi adubu kari tauge ganda mangonda no lukchaba haibadu made suwa yaudare mang sengle man khwaidagi fare na laujare adubu ngasai tax collector khazna thawbadu kaiduge man phaniyam lan ki boisinu man fattaba tawgi boisinu adubu ishwar gi mamang kaiduge kanta aidi no look chaba aidi atya ta phawa yen khatpa ngamjadaba adagi maki thamoi sokna maki mathaba ta yaiduna ishwar aibu nungsibiu aidi pap chenbani haina ishwar gi mafamda changjaba ngambagi maramna ma asi ishwar gi miyengdadi khwaidagi chumba khwaidagi phaba ishwarna pamba adu oire aduga ishwarna su maku hena chumhanbire aduga maku mayumda chatlale na haye aduna jisuna su makoida haye sida su akoina yengse aduna jisuna aroibada sida su maki ngasai parable su hairami for all who make themselves great will be humble, and all who humble themselves will be made great. Sini akoina yengba yaibsi aduna akoi chenawsing akoi kari tauba tai ko kari tauba tai akoi yengnase akoi ngasai gi tax collector tumaina tau kedra natragana ngasai gi Pharisee taimpan gi miyengdadi ma si dharma chen khwaidagi mangondagi aidi thaksu wangba mina su bebar taunaba adubu awatpa madi lay awatpa du kai ngaganda nolukchaba haibdu mangonda suyaw hek yaudre aduna ishona pambadi nolukchaba du ishona yamna pami nolukcharagadi akoi kedore akoi chawhanbigani haibni aduga akoina sum yengba kanda prithibida su yengba kanda su adum kuina su chatte taimpan gi miyeng su mi yamna proud oiba so adum kuina su chatte ko adubu ishwarda henna nolukchaba humble oibadudi mina thangatragachu ishwarna adum thangatpiyena su hai do akoina Bible da atopa da yengba kanda kari uge kanda Lucifer so akoi yeng Lucifer so maji asuki matik perfect oi ko maji perfect oi ba angel ni isai chakpa hai ko magi tungin ba yam lay maji am powerful oi ingam dangami adubu mangonda brightness mangondi ego no lukchaba adigi loyalty du oiraktabagi maramna maji kai do kanda sargadagi magi mafam laigide ko ishorna kaudhagi adu mayam adu akoina su Bible da su uba fangi Ezekiel chapter 28 Isaiah chapter 14 adagi Revelation 12 na chingbada akoina uba fangi aduna akoi si asuki matik checksin bagi mathau tare ko aduga akoina no lukchaba je akoida lairagadi akoida kari kanaba kari tongjaba se akoi yengas
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯗ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯤꯂꯤꯚꯔꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ it's a necessity ꯀꯣ in order to survive ꯅꯦꯕ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯕꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯕ ꯏꯁꯣꯔ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯁꯦꯡꯍꯜꯂꯛꯏ ꯑꯣꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯉꯥꯡꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯂꯩꯔꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤ trustworthy ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗꯁꯨ ꯊꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯊꯥꯕꯁꯨ ꯐꯪꯏ ꯀꯣ ꯏꯁꯥꯗ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯕ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯦꯟꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯔꯦꯁꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯐꯪꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯝꯕꯜꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯂꯤꯕ ꯍꯝꯕꯜꯅꯦꯁ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯤꯂꯤꯇꯤ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯒꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯔꯤꯒꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯁꯪꯒ ꯂꯩꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯔꯦꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯇꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯕꯗꯣ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣই ꯁꯔꯒꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯐꯝ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯀꯣ ꯃꯅꯥꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯁꯔꯒꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯐꯝ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯅꯣꯂꯨꯛꯆꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯇꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯖꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯕꯜꯁꯇ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯨꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯅꯣꯟꯖꯔꯒ ꯃꯊꯕꯥꯛ ꯌꯩꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯩ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯀꯣ I am a sinner ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯃꯝꯗꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣ ꯁꯤꯅꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯀꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅꯁꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯁꯇ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ KS ꯒꯧꯇꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ PhD ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯑꯄꯥꯎ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯧꯇꯝꯕꯨ ꯉꯝꯈꯩ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯦꯜꯂꯞꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯨꯝꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯊꯥꯖꯖꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯣꯂꯨꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯥꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯁꯔꯒꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯅꯣꯂꯨꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯂꯨꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯍꯪꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯪꯖꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯁꯨꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜꯂꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯁꯨꯒꯤ ꯋꯥꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯕꯨꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯅꯣꯂꯨꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯣꯏ
KS Gautam이 ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯁꯣꯔ ꯅꯝꯕꯔ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯇꯔꯥ ꯇꯔꯨꯛ ꯆꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯣ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯟꯗꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯆꯧꯕꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯅꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ IGM ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ IGM ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯒꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯊꯧꯒꯜꯗ ꯊꯧꯒꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯆꯧꯕꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯆꯧꯕꯅ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯦꯜ ꯁꯣꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯣꯁꯄꯦꯜ ꯁꯣꯡ ꯁꯛꯄꯤꯒꯗꯕ from Gloria Amom ꯑꯗꯨꯒ from Bandana Tayenjam ꯃꯈꯣꯏꯅꯤꯗꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯈꯩ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯉꯥꯟ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ 13ꯅꯤ ꯆꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯎ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ